Ngisemathandweni ashisayo noTsepo. Uyabona uTsepo ile ndoda le ekuthi mangabe ukhuleka kumele ukuthi uyicele emthandazweni yakho. Uyabona naloya muntu loyana imimoya yethu ngathi aligniwe so, ngathi iyahambelana so. Uromantic lo muntu, uyabona impilo esoft ngayiqala ngaye uTsepo. Like unothando, uyabona unothando ukunikeza lonke uthando. Hake bakwethu-ke kusamnandi kanjalo emathandweni ngivelane ngithole iy'ndaba zokuthi uTsepo uyisigebengu. Kuthiwa nje igama lakhe liyatholakala kuma-crime scene amaningi kodwa unephoyisa lakhe elimcimela bonke lobo bugebengu. Kuthiwa nje uTsepo isigebengu lesi esikwi-high level, hhayi lesi esiphucana amafoni, isigebengu lesi esishaya ubugebengu obuchwepheshinal, yabona, obuprofessional, obuseqopheleni obuphezulu ubugebengu. Ubona nangempilo ayiphilayo phela leyana, mina ngicela ukukutshela ukuthi uyangenzela, ungenzela izinto, ngikutshele. Ayi bafethu, ngikhale-ke manje, ngikhale emva kokuthola ukuthi umuntu wami uyisigebengu. Ngikhale, yabona, ngikhale, ngibuye ngiyibuza ukuthi but ngiyamthanda mina lo muntu, yabona. Ngisho nento yakhe-ke, i-private part yakhe bafethu, ibiye angazi noma igqojoziwe noma inani, inama into engathi nje angazi ngayichaza ngithini, engathi amaqhoqhova, yabona nje umsebenzi yawushaya into yakhe uTsepo. Mase ngiyakhuluma-ke bafethu, uTsepo unothando like u-10 out of 10, ngiyakutshela. Like ngikhale bafethu, kodwa ekukhaleni kwami ngithi ngeke soze ngihlukane naye. Cela ukunitshela-ke bafethu, siyaqhubeka-ke nothando, avelana aguqe phansi, ahlabe ngedolo phansi. Ngithi hayi bo, lo mfana usefuna ukungipropose, siqala nje ukuthandana, yabo, sabasho othandweni. Cha, kuvelane kuvela isikhiye-ke, yabo, leligungquzana ikopinyana lehlala ering, kumina ngaveli ring, kuvela isikhiye sasendlini, athi ucela ngimuve in naye. Hayi bo bafethu, ngicela ukunitshela ukuthi bese nguwumedem, sengiyapheka-ke manje ngiqoba amasaladi lapha kamfana, sekuwumina endlini yamfana ophethe. Ngiyanitshela, ngisho nangikhuza nathi ngingasho ukuthi 7 colors, angibothi several colors. Ngicela ukunitshela ukuthi bese kumnandi, sengumakoti laphayana, kumnandi endlini, siphathene kahle nomfana, ziyamporoma nje, ziyakhipha nje, kumnandi. Kuthi ngelinye ilanga umfana akekho, usaye roundini, usayophanta phela, ubaba phela usebenza ngokuphanta, bese nginitshenila ngisho. Ake ngisele ngedwa endlini, ngibukela i-TV vele ngiyimeme, yabo, umedem wasekhaya. Kungena i-call, yabona, ngiyayibuka le number, ubani lo ngifonelayo, inamba engayazi. Phela mina ngimuhleke, ngibizwa nge-Pitbull ngakithi. Uyayazi-ke intombazane enhle nje, kunama-calls evela niwabuke ingawabambi. Because uyazazi nje vele ukuthi uyafunwa, yabona nje, ngiyi-Pitbull, ngiyababa, ngiyashisa, ngiyaluma. Hayi ngiyibambeke le call, mengiyibamba le call, intombazane eyayikhuluma lapha ecingweni ithi icela ngihlukane nendoda yayo. Iyathetha, iyamemeza, iba ngumsindo, ithi cela ngihlukane nendoda yayo. Hayi ngibone ukuthi hayi ngathi kune mistake la. Mina i-social ami leliyana uTsepo. uTsepo umuntu wami, siyathandana, nje ngiyazi uhleze nami futhi akusiyena lo muntu mhlawumbe uthi okay angisebenzisa ifoni yakhe angithinti, but akusiyena lo muntu usezofihla ifoni engathi kunemkhuba yenzayo, cha. uTsepo nje, yabona, uyangitshengisa uthando vele, 100% uyanginikeza wona. Awekho ama-calls ahambayo ayowa-answerela ngaphandle. Ngimtshele-ke lo sisi sefonini ngithi hayi engathi udidekile sisi, uhambe wrong, ugibela isitimela esi-wrong, not eyami indoda uTsepo wami akachithi, i-wrong number. Hayi usisi wakhona akalinyuseka ivoice, asho ukuthi ntontoni, azabale nokuthi unamaqhuzu down there. Kuvelane kungicacele ukuthi sikhuluma ngomuntu oyedwa-ke. Ayike sengidiniwe-ke bafethu, sengishiselwa, sengilwa nami la efonini, sengilwa phela, naku phela sengizothathela indoda. Nansi intombazane izoklema indoda engiyithanda kangaka. Ingenzakala kanjani yonke lonto loyo? Kubo mina-ke ngimtshela ukuthi lalela lana-ke ntombazane ndini, uTsepo waguqa phansi ngedolo, wangicela ukuthi ngimuve in naye. Njengamanje ngihlala naye la endlini, okusho ukuthi umina umeme. Wena mangabe kuwukuthi niyantshontshana, phuma endodeni yami, shiya indoda yami phansi. Yabona sengilwela indoda, sengikulow vibe. Wathi mangabe fika-ke ebuya emphantweni later uTsepo, yabona,
Hey bafethu, ngicela ukutshela ukuthi indlela engangidinwe ngakhona ngangihluleke ukuyibamba. Ngimbuze ngale ntombazane, ngimconfront, yabo sengiyala nami senginyusa ivoice, yabona. uTsepo avelane athule ukubone lokuthula kwakhe ukuthi ukucikeka, yabona. uTsepo ngimqhubeke ngithi awukhulumi ngani, uya F wena in yabona. Ngithi ungenza isilimo lokungibiza ngebed bishi yakho, because bekangibiza ngebed bishi yakhe. Ungibiza ngebed bishi yakho la ngathi mina nginto ehot, into oyithandayo kanti wena uyazi ukuthi ngale emakhoneni wenzani. uTsepo wavelane wenza into engakaze ngayicabanga ukuthi mhlambe angangenza yona. Wavelane wangilahla phansi ngempama yalandelwa inqindi, wangishaya umuntu amazwi wangikhahlela. Hayibo ngaze ngawela phansi. Udinwa ukuthi ngikuthatha pho ukuthi uyachitha, yena ebenginikeza u100%. Uyangitshela ukuthi amajida asahlela phuza utshwala, yena abangesaphuza notshwala, weza lendlini ukuzohlala nami uthi azophuza nami. Yo bafethu, ngicela ukukutshela ukuthi indlela owengongonye ngayo uTsepo bekangongonyile. Usehambile ngakusasa uye emphantweni wakhe. Ngiyacabanga ukuthi umina vele uPitbull, the whole Pitbull useshawe indoda kanje. Yabona ubuso bonke nje buyatshengisa ukuthi hayi la ngithintiwe impela, ngingqimuziwe. Imlenze ibuhlaza, we understand. Bazothini nje abantu abangaziyo ukuthi mina ngishawa indoda. Ngihleli kodwa lendlini yakhe angakahambi, ngisacabanga, ngisadla amathambo engqondo. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi ngalolo langa uthe mangabe uTsepo wami ebuya emphantweni, yabona bafethu, ayike uTsepo umi laphaya ngaphandle kwemoto, uyangifonela uthi ucela ngize la ngaphandle khona afuna ungibonisa yona. Mina ngiyamfica uTsepo umi phambi kwemoto entsha, yabona imoto entsha iBMW enhle, yabo, uphethe amaflower, yabona nje umi phambi kwayo uphethe amaflower, ama-roses are-red. Ngiyasho nje ngenhliziyo lo muntu ukuthi ucabanga ukuthi ama-rose azojika lesimo lesangibeke kusona lokungishaya angishaye kona. Ngicela ukukutshela ukuthi umuntu wami angitshele, yabo ngisadinadiniwe, yabo nje nami ngisamtshengisa ukuthi I am not happy. Angitshela ukuthi le moto le ayithengile uyithengele mina. Uzoxolisa ngawo konke lokho akwenzile izolo. Bengamelanga ukuthi abeke umuntu wesifazane isandla, especially lo amthandayo, ukuthi nje usuke wa-triggerisheka ukuthi yena i-sacrifice a lot ukuthi abe nami, kodwa mina still angigculisekile. Ngizolalelo ndaba zabantu abafuna ukusixabanisa, abantu abanomona nothando lwethu. What if lo muntu wazi ngalamaqhuzu kwi-ex, sengizovumela ukuthi ama-ex akhoza ayayisola manje asefuna ukubuyelana nami, sengiyayuzeka kalula kanjalo. Hiba fethu ngeke ngaqala ngangakholwa, yabo ngambuka with the question mark ukuthi uqinisile na. Ayike ngikholwe mangabe senginikeza ikhiye sengena phakathi ngizwe imoto impela ukuthi hayi impela iyona ziyakhipha ke manje. Senginemoto, umuntu wami sengithengele imoto. Yabona imicabango le kade ngicabanga ngakhohlwa ngayo yonke ngamxolela. Ukwabona ukuthi it's better ukuthi ube mabokoboko kodwa ume mabokoboko ine BMW, ungabi mabokoboko le emkhukhwini. Mangabe ngicabanga ukuthi inkonzo yokuthi ngiyashawa iyaphela, ngabe ngidlala ngani? Hayike umuntu lapho ube sengigenda, esengigendiswa kwebhola. Ngike ngayibuka esibukweni ukuthi hayibo ngijabulile nginemoto entsha, kodwa ngisakwazi ukuphosta. Ngizophosta kanjani ngineyika enje? Yabona umuntu wakhona ube sengicontrolela lokuqala okugcina. Angisanabo abangani, angisakwazi ukucommunicate nabangani, angisakwazi ukucommunicate nefamily. Sengiyinto nje yakhe ebhekene naye, eqondene naye ngqo. Uyabona nje senginto ehlezi tatazelela yena. Ingiphathe kabuhlungu lento le. Kodwa futhi engqondweni yami akukho lokhu ukuthi muyeke, yabona kunaloku ukuthi uyamthanda man. Angazi uyamthanda man. Akukho lokhu ukuthi ngimnyeke noma ngithi ngiyazama ukucabanga ukuthi mase ngimnyeke ngabanjani. Kodwa nje kunaloku ukuthi uyabona lo mona wakho, umona wothando wenziswa ukuthi uyakuthanda. And phela each and every time sixabanile kuba negift enye, yabo, enkulu kunalenye, yabona nje ngiphile enye life, yabo. Abanye abantu abangayibawela impilo yami kodwa bazi ukuthi behind that makeup kunamaskazi emzimbeni. Sometimes unokungibhokoza emzimbeni la abantu abangeke babone khona.
yabona nje amasikazi angazi amasikazi othando or ini ngithi ngismile kodwa nenyembezi nazo zehla yabona ubuhlungu phela ngiyabuzwa nami ngingane yomuntu yabona nje ngisesimweni la ngiconfused khona ngiconfused khona ukuthi ngiyamthanda ungenzela okuhle kodwa kufanele ukuthi angishaye yabona nje nami sengiqala ukudideka yabo sengikrekhile ngaphakathi emoyeni ngikrekhile nje ngilimele ngaphakathi yabona angisanabangani ngizobuyela kubani ubani ozoba iphila yami if ngihlukana nale ndoda ngizohlukana nale ndoda ngibuyele emateksini ngibele ama-taxi into ade ngasayijwayele phela ngizohlupheka manje angisebenzi yabona kuningi kuyaphithizela engqondweni yami kuyadraya. Hake kwathi ngelinye ilanga-ke waphinda kumtsepana waphinda utsepo umuntu wami wangishaya ngisephulini yabona ungishaya nje kanti ngikwatile ngaphakathi. Awuwazi wena amandla omuntu wesifazane odiniwe umuntu wesifazane unamandla angaphula kwasani. Cela ukukutshela ukuthi wathi uyangishaya utsepo hayi nami ngagadla wathi uyagadla ngagadla hake naye wasevusa amandla endodake yabona indoda ediniwe because unama anger issues vele umuntu wami usediniwe ukuthi ngishaya umfazi. Ngicela ukukutshela ukuthi engangithahlazi ephulini in such a way that ngavuka esibhedlela ngathi mabe ngisesibhedlela umndeni wami because wafonelwa phela umndeni wami nje wangilanda esibhedlela after sonke lesigameko bangivalela endlini bangitshela ukuthi ngabe ngisabuyela laphayana babengitshela ukuthi angivule icala ngathi hayi ngicela ukuthi ngilivule mangabe sengiready. Yabona bafethu umzimba ubuhlungu ngahlala isikhathi eside esibhedlela yabona nje like I was deeply like wounded yabona deeply hurt like noma ngangaphukanga ndawo kodwa ngangohlozekile impela. Shokuthi njengoba ngisekhaya senginemibuzo eminingi ukuthi ubani uzongithanda senginamasigazi amangaka ebusweni nginamasigazi amangaka emzimbeni iyiphi indoda ezothandana nami nginje ngiscrap nginje yabona ngilimele yonke indawo engathi kade ngisengozini yemoto because nginamasigazi ngitshela ukuthi it's better usathana omjwayele is better than usathana ongamjwayelanga. Yazi lo muntu akangichitheli inkinga nje ukuthi uyangishaya futhi nami ngiyamthanda angakadeli ngaye. Ngcono ngibuyele laphayana ngizothi ngabuyela mengibuyela laphayana ngizozama ukuthi ngiphathe kahle ngiavoid into ezomtriggerisha into ezokwenza ukuthi alwe nami. Ngcono ngiavoid zonke lozo zinto ngifike nje lapha ngimnikeze uthando ol 100%. Angazi ukuthi bengamnikeza yini uthando ol 100% before. Cela ukuntshela ke ekhaya ngisho bangivalele ebusuku belele abantu ngicothoze because ngiyayibuza ukuthi phela ngisanabangani anginathando anginalutho ubani ozongithatha nginje ngicothoze ngimfonele lo guy ukuthi akazongilanda kanjani ngibuyele khona laphayana. Icala angilivulanga akukho la ekudocumented khona ukuthi ungishayile wangishaya abukho ubufakazi bokuthi wangishaya lo ndoda lo. Hake bafethu bangabe ngibuyela ke lapha kasithandwa sami kube mnandi ke futhi inkinga iqale laphayana ke phela sekuyile vibe yagwiqiqe yokuthi useyangishaya futhi usengiqala phansi uyangishaya. At that moment angazi ubekabhemeni umuntu wami ubekangishaya engigxavaza engigxavatha. Ngicela ukuntshela ukuthi the time engishaya umuntu wami weze angikinye angichoke kube ngathi umphefumulo uyaphuma ngizwe inyawo seyiqhwisha bafethu ngibona ukuthi umphefumulo usuyaphuma ungibambe ngezandla zendoda zombili emqaleni ngathi isandla sami ngiyaphathaza kanti siphathaza ngaphandle kwepool ngathola iglass lesiphuzo because sixabana sikwipool bekade nje kuyichill vibe sizwana kahle nje siphuza iziphuzo zethu ngavelane ngayishaya le glass phansi ngathi ngithi ngigwaza isandla ukuthi angidede kanti ngizomgwaza kabana ngimgwaze kulomthambo lo ukuthi umuntu mangabe sikeke wona uyashona. Mina sengizwe izandla sezingidedela ngithi kalula kanjalo nje ngenxa encane kanje umuntu usengangidedele. Santanta isidumbu phezukwephuli kwagcwala igazi. Angeke ngisanixoxela ke ama details ukuthi ngenze njani after ukuze ngiprotect impilo yami. Ukuthi phela ngingabulele ejele kodwa enganitshela kona ukuthi if ukwe relationship yomuntu okushayayo phuma kusase early
And if kuwukuthi unomndeni womuntu ongakwazi ukuphuma, ubone ukuthi khona into abanjwe ngayo, mtholela usizo kusase-early, ngoba isiphetho angeke sibe sihle. Phela abanye abantu uyabathola ukuthi bahlele ebudlelwaneni ayi ngoba naku bethanda, ikhona into ebabambile. Nabo abazi ukuthi yini lento ebabambile, bazizwa besothandweni ngendlela eyisimanga. Be very careful of lezo yishimane eyishaya amantombazane. Namadoda nawo aseyashawa. Be very careful of labafazi abashaya amadoda. Mase kuthi nina eniseduzane nabo, umndeni wabo, nizama ukuthi nibasize baphume kulowo nyakanyaka. Ngoba sometimes lowo nyakanyaka iyaba igodi languna phakade. Eliyonishiya mangabe nabazali ningenamntwana, mangabe nosisi ningenasisi, ningenabhuti. Ngizoyibeka lapho kwanamhlanje family indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ngiyanithanda kakhulu.